Lailaning kupa diohait la 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 alela ait ila kunalera ohait ila la Azrala suat alera di kanan pintu huruf supaya kita belum apa lebukannya obat tubuh intam sorgo oleh turun di situ maaf kenduk Rasulullah maler ampun di Gigun, cepet ke. Karet. Kasih kau Umar Bisa. Abdul Hadi, kan geliakan kaki kalian dah, pada tempat nen. Ustaz malam kau lehmi ke biar peng? Ya, sabar kau jap nyaroh ngui. Apa milih ni? Ntar dulu terus. Mak, kau memang nakkan melihara kapken. Memang melihara buka lah kalau lihat Pak Murai. Weh. Di kanan makan kita ready. Orang betul lah. Wanit motor pendek. Mak, tamu mak. Jam ni buka, ada salah men. Buka rendah. Orang ketahui ready. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baki, Ya, kau siap kerja ke dah? InsyaAllah engkau mangin Pak Ustaz, imu sedang mengkarihi. Ini bang mulu. Iya Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, saya mengusung mengaku Bandung mangan. Weh. Kabar-kabarna negeri kita laku-laku merdeka, kabar-kabarna aku dapat mang. Weh. Ya bukan Baki. Iya Pak Ustaz. Sebenarnya kita kian begini tetap pati orang pernah tuhu, pernah puring merdeka. Baki, kau pernah merdeka peng? Siap kita engkau dia menang kan. Bagi Pak Ustaz tu. Iya. Ingin kabar-kabarna dia ngejak kita dapat kan. Ini aku kusakan Pak Ustaz kan. Bagi peng, kecuali mau kunding.
kusungunan kucumanap. Oh, gini. Aku piwa kan aku bagi Pak Ustadz Weh. lebih jelas mang Cito Iya, kan. iya. Kami piwa orang mang terawang-awang. Jadi bagaimana? Weh Pak Ustadz. Nih! Jekin ho! Kosong si masuk! Ay! Kasih kau mari masita. Ya bagi kita mati kita bagi. Ini yang bagi. Ini Pak Ustadz. Orang kare. Ingin Allah. Belakang Pak Ustadz. Orang kare. Anata wa kurete imasu ima inata no jekin ho. Harata kudase. Kaya ni Pak Ustad. Orang ketuhi dah. Tak kaya kalai. Kau nak ulang pihak sini siapa? Orang kebiak pe. Kita kare kain ko ya. Titik. Ay. Pajak namin ini tuh. Pajak kare aku negariku. Kami perintah kemarin kami. Suruh kami UHPN. Kalau pajak-pajak. Kan tadi kita kan. Kamu Den. Pas tu kita buat. Dia mau kita pas ngadian dan kita duduk. Alam mo ako sampai na kamu Pak Bakarudin. Ah. Kabang na do isu-isu kita lang kumardeka. Tas itu humangan. Ya, aku para mga ketuh dah. Cuma kita kisi lebenahan. Maksudmu kucamanap? Ay mo kucumanap. Oh, wewe. Lagi kan makunding nola mo kita tulen. Ya we mo. Oh, wewe. Agi semayang mo kita lebekan. Oh, tunggu di singan nasa kita laksanakan. Ah, ini tu ah. Ya dah. Kotor apa anda suka? Watashi no dewa. Kuminsan ni jaikin. Harau. Hitsuyo wa arei masin. Takara, watachi-tachi. To tatakau, yuki ga arimasu. Ne, kare, humisoru. Ulang yang melawan. Makin bianan hangat dia dah. Aku dah gembira. Biar aku mimi Allah Ta'ala jam. Watashi wa anata. Orese, osorete, imasi, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dake osorete, imasi. Anata, wahan, taisiha. Kipikitan. Hindi si pati malaki. Ano na ni na kita lang gawain. Kita mo. Ay mo, kita. Fatima, dan kalau ya Fatima. Kari ma, dan kalau ya. Di kayo bang munday, tapi lang gagawin na kita wakan. Ano gaya ko? Hindi na ko mang daya ni na mak. Idi ka lang ideng ko mak. Assalamualaikum. Salam. Betah na pikin day ko. Dor ko pa, ma aku peso ng bayo si Ija. Mati kita ni degi ko. Apay na? Ano be? Nage. Ya Allah. Tara na, suwete. Kasi ko marin sita. Kuni kitin ma. Kunya kita mi kay kita. Biya ka kenda. Ako na pala. Oo, nung ganda. Huwag ang telo ila. Langga ang makabun.
Taharaw ito nagigun ko hile. Tajanan te. Tela, hindi hapon kayo kung bayo hila. Hindi nagigun ko ako kuro mo kita. Dom, demi pe! Lain pa! Masang! Kita! Bang Mike! Para kang gigun! Dom, te mo sila niya! Dom, kita sa saka ayaw mo! Mustami! Kita gigun! Kari masa deh, kari masa. Laki kita Gigun ko laki! deh. Laki! Salamat, ya Allah. Kunan pe. Suwa mo cerita lagi. Gigun ba nakalakap kung katana? Agi pay mo kitos. Kita mo. Kunin mo kay dete. Ya Allah. Selamat dunia. Ayat ku ya Allah. Sehat ya Allah. Lagi hingke. Soal kemangun kan? Ayo kita kan? Ayo. Ready. Kamu kiri kan? Kampung. Dike, ada. Tong dah. Gue desing. Pak, cepet kita selamat. Ayo, cepet. Cepet dah bunda matiin. Cepet. Udah sampai dulu ya. Di sebentar lero. Di sebentar. Kuna kinan. Liga bunda. Sa tata kawanan ni. Go. Nugen tanigi guntongan bang iping bidana. Oh, hen pasam ganti abelek kenen. Mungkin enggak pesan. Ada linakan. Ya Allah. Aisyatan ayat kudimbah. Ya Allah. Selamatkan jenazah ayat kau katanya Allah. Tuh. Mau genap kita nak. Oh sayang. Kata gantian. Becek, salah kagak? Bikin becari. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bang muan kan? Buka, lagi kelihatan buka bayar bapak sih. Weh budak. Tambo. Hei. Ada lagi gigun. Astagfirullahaladzim. Dike. Ada cepet. Ya, kita. Cepet. Ya, menjela orang terkembang. Ukur deh, kena cepet mau. Ayo jatuh. Kita mau. Kita mau. Bismillahirrahmanirrahim.
na nagdempel. Sila kung kirahi. Lera tunggal ma. Tekan cepet ayo cepet. Lera tunggal ma. Nang temangan cepet. Tuh, sudah kakek. Siap kok. Siap. Kucing tadi. Soal senjata itu kucingnya. Oh tadi. Siapa? Langsung tembak kono. Ah, untung lo pegang. Kayu. Potong. Kayu. Nih Santa wa Indonesia, no Santa ki desa. Boleh jangan. Tembak betul, tembak orang kare. Orang bisa pusat. Kare ini betul. Pati pene dah. Kami soal kata nama pusat tembak bewen tangan lagi. Tembak tangan Ini ngepijanganan, Pe. Oh, gitu kayak tembak. Betul. Ini sore, Oimi isi masuk. Ai. Tembak. Dan mau contohnya, karena bersatu kita bisa menang, kita bisa menurut senjata lain. Ini semudah-mudahan terus ke perjuangan kita, supaya kita bisa merdeka. Siap. Dan dalam kabar berita, kemungkinan kita menendekah akan merdeka. Siap. Merdeka! Merdeka. Ini anak muda, aku perkenalkan diriku, aku Gelaku Tambak Rao. Aku Gelaku Bakarudin. Aku Ustadz Malim Poleh. Perkenalkan, Gelaku Behaki. Aku Abdul Hadi. Kona Behaki, memparkan senjata ini, ulang main-mainkan. Siap. Menyimpan cerita. Tiada lagi hidup ketakutan. Tiada lagi hasil panen yang dirampas. Tiada lagi pembodohan Romusa. Tiada lagi anak-anak yang dididik menjadi gigun pengkhianat bangsa. Tiada lagi para wanita cantik yang harus bersembunyi menyelamatkan diri.